Veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati da li se isplati kupovati ceo računar kao što vidite na slici. Naručite ga, kliknite kupi, dodaj u korpu kupi. Pošto donese, vi ga samo stavite na sto, bocete ga i to je to. Naravno, najveći entuzijasti, pa ja, to nećemo raditi, već ćemo sastavljati deo po deo. Sada, danas ću pokazati da li se zapravo isplati kupovati ovaj račun. Kao što vidite na slici je Gigatron Game Stinger 2. Zašto baš Gigatronov sajt? Zato što jedini imaju ovaj opis proizvoda, tako da su oni jedini relevantni da vam ovo predstavim. Evo ga, to je cena 70.910 dinara. Sada ćemo pokupiti cene što se tiče pojedinačnih komponenti na Gigatronu, a onda i najjeftinije na samom internetu. Cena ploče koja se nalazi u ovom računaru je 5490 za H81M-R ASUS ploču. Intel Core i5 4460 ima cenu od 26.990 dinara. Kako nisam mogao da rađem gigabajtovu proizvodnju ove grafike RX 460 od 4 GB, reći su da ubacim ovu MSI od 20.490 dinara. Cena Kingstonovog RAM od 8 GB koji radi na 1600 MHz je 8.290 dinara. Toshiba hard disk od 1 TB na 7200 obrtaja po minutu je 7.490 dinara na Gigatronu sajtu. Što se tiče napajanja, bilo je čiftovko napajanja od 500 W, njegova cena kao što možete vidjeti 4.390 dinara. Kako ne mogu naći ono kućište ni na samom internetu, a ne na Gigatronovom sajtu, unećemo neku cenu od 30 evra, to je 3.600 dinara za neko, da kažemo, osrednje kvalitetno kućište gdje možemo spakovati one sve komponente. Kao što možete vidjeti, cena za sve komponente je 76.740 dinara, odnosno 50 evra skuplje ukoliko naručujete deo po deo u Gigatronu nego da naručite onaj ceo sastavljen računar. Plus manje muke. Ali entuzijazam je entuzijazam. Hajde sada da vidimo koliko koštaju iste ove komponente, ali da nađemo najjeftinije delove na internetu. Najjeftinije H81M-R ploča je u Benchmark shopu i cena je 4.990 dinara. Sljedeće je bilo procesora, to je i5 4460 koji je najjeftiniji u EMU za 24.100 dinara. Najjeftiniji RAM onog tipa nam nudi Novicom za svega 7.250 dinara kao što možete vidjeti. Evo ga, drugi put se pojavljuje EMI sa najjeftiniju cenu za hard diska, to je 6.190 dinara za Toshiba. Što se tiče napajanja čifte koje proizvodnje, ponovno smo u Benchmark shopu sa cenom od 3.950 dinara. I na kraju nam ostaje grafička kartica MSI RX 460 od 4 GB i najjeftiniju cenu za tu grafiku nudi nam sajt eClick po ceni od 18.481 dinar. Kao što vidite, unili smo cene za najjeftiniju kolonu i šta nam ostaje, vidite prazno polja, to je za Spyrovo kućište koje nismo mogli naći, ali također ćemo staviti 3.600 dinara. I šta dolazimo? Dolazimo do ovog zaključka. Jeftinije sklapati komponentu za jedno 2400, znači za 20 evra jeftinije sklapati komponentu. Zašto dati drugima 20 evra kad možete vi uštediti 20 evra? Ili doplatiti za neku bolju grafiku, neki model bolje grafike, recimo ASUS grafiku 4 GB, koja je naravno bolje od MSI. Tako da ljudi, uštedite 20 evra. Nemojte uštediti u stvari. Dodajte na pojačati vašu komponentu. Neka bude bolji procesor, bolji RAM, više RAM-a, bolje grafika, šta god. Bolje dati 20 evra u svoj računar nego dati 20 evra nekom shopu. Tako da ljudi, to je to, vidim se u nekom sljedećem. Pozdrav!